ku itariki 10 Kamena 2026 igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru cyaratangijwe ku mugaragaro. Iki gikombe cy'isi kimaze imyaka n'imyaniko kiba buri myaka ine, ni irushanwa rimaze kuba kimenye bose hirya no hino ku isi, by'umwihariko aho ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bihura bikesurana, n'ubundi ibyo bihugu bigahura byarituranyije mu bindi bihugu bitandukanye biba byarakinnye, bikarangira ibihugu bibaye indashyikirwa n'ubundi bihuriye mu gikombe cy'isi. Ni irushanwa kandi ribera mu bihugu bitandukanye, gusa igihugu runaka nyine kigezweho kiba cyarakoze byinshi kugira ngo cyakire iki gikombe cy'isi cyangwa se aya marushanwa. Nk'umugabane wa Afurika, irushanwa ry'igikombe cy'isi riheruka kwakira ni igikombe cy'isi cyabaye mu mwaka wa 2010, ubwo igihugu cya Afurika y'Epfo cyavuzaga impundu ndetse abaturage bakishima cyane ubwo bagiye kwakira imikino iryoheye amaso irimo ibirangirire muri ruhago hirya no hino ku isi. Ibihugu bitandukanye birenga 50 byahuriye muri Afurika y'Epfo maze biresurana byishakamo igihugu cyabaye cya mbere akaba ari igihugu cya Argentine. Uyu munsi wa none rero iyi mikino iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta zitandukanye zo muri iki gihugu. Ni nyuma y'uko igikombe cy'isi giheruka ubwo ni cyabaye mu mwaka wa 2022 cyabereye mu gihugu cya Qatar. Igindi gikombe cyari giherutse imbere yaho ni igikombe cyabaye mu mwaka wa 2018 kikaba cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Imikino y'igikombe cy'isi ni imikino ikunze guteza imbere ibihugu byakira, yaba mu buryo bw'ubukerarugendo, amahoteli, amacumbi n'ibindi. Ingengo y'imari ikoreshwa muri aya marushanwa ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Bimwe mu bihugu, abanyamahoteli, abashoramari mu by'ubukerarugendo babona gatubutse ahanini n'ubundi bakoreye kuri iki gikombe cy'isi, by'umwihariko haba higanjemo gucumbikira abafana, abakinnyi, abanyamakuru n'ibindi bikomeye cyane, n'ubundi binatuma igihugu cyinjiza akayabo. Iyi mikino y'igikombe cy'isi izarangira yishatsemo ekipe izahiga izindi, yaba mu buryo bw'imikinire, imyitwarire, hanyuma yamara kugaragaza ko ari ubukombe ndetse ari indashyikirwa, maze igahabwa ibikombe byayo ndetse igahabwa n'agashimwe k'amafaranga atari make. Bimwe mu bihugu byaduserukiye byo muri Afurika byakwitwara neza bikagera ku rwego rushimishije ndetse bikigaragaza neza cyane. Nshuti bakunzi, mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni Taifa Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.